Nkosi yemusa isibusise nikhona kodwa bazalwane. Haleluya, ake ngibone ngetandla umaniseko Nkosi yemusa isibusise. Siqhubeka nenzaba yethu John chapter number 11. Bekukhona indvodza lebeyigula libito layo kunguLazaro. Beyase Bethani lidolobha lekhabo Maria natsadzewabo. Lo Maria bekungilona lowagcobisa tinyawo teNkosi ngemakha watesula ngetinwele takhe. Lo Lazaro lobekagula bekungumnakabo. Verse 3. Botsatse wabo base bathumela umlayeto kuJesu bathi, Nkosi, umngani wakho lomthandzako uyagula. Jesu nakakuva lokho wathi lokugula akusiko kwekufa kepha kungenxa yenkathimulo yaNkulunkulu kuze indvodzana yaNkulunkulu idunyiswe. Verse 40, the same chapter. Jesu wathi kuye, angikakutshelini kuthi nawukholwa utawubona inkathimulo yaNkulunkulu. Cela sigijime bangcwele siye kuLuka chapter number 1. Sifunze khona verse number 5. 6 and 7 bese sesigcina ngaverse 36. Praise team, ayilunge itosi ngenisa endumisweni tosithatha kulenye lizinga isibeke kulenye lizinga. Luka chapter number 1 verse 5, 6 and 7 sigcine ngaverse 36. Ngesikhathi kubusa Herod inkosi yaseJudiya kwakunempristi lebe bitwa ngekuthi nguZakhariya abewe liqembu la Abiya lebupristi. Umkakhe abewe situkulwane sa-Aroni libito lakhe kungu Elizabeth. Bobabili bebaphila impilo lengcwele kuNkulunkulu. Babeyigcina yonke nemithetho yeNkosi. Babete bantwana ngobe Elizabeth abengadali futhi bobabili bese bakhulile. Verse 36. Kumbula sihlobo sakho Elizabeth lebe kuthiwa angeke abe nebantwana. Kepha nyalo seunetinyanga letisithupha. Kumbula sihlobo sakho Elizabeth lebe kuthiwa. Tshela makhelwane thani lebe kuthiwa angeke abe nebantwana kepha nyalo sewunetinyanga letisithupha atethwele. Alishinji izwi lakho ngoba wena inkosi. Praise team, alishinji izwi lakho ngoba wena uyinkosi. Alishinji izwi lakho ngoba wena uyinkosi. Alishinji izwi lakho ngoba wena uyinkosi. Alishinji izwi lakho Jesu, ngoba wena uyinkosi. Alishinji izwi lakho
Father, we give you the praise. We thank you that you are still the living God. Father, this is your word. We are not a man that you should lie. This is your word, oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. You exalted your word above your name. Your word is active. It is sharper than any two-edged double sword. It pierces through the marrow. It is able to judge everything that raises itself against the knowledge of the Lord. Thank you, mighty Father. Thank you, our Heavenly Father. We worship you. Speak like never before, oh God. In the name of Jesus. Sithulisa konke Nkosi lokungamelana nezwi lakho. Nkulunkulu wethu longcwele. Siphakamisa Kristu naye avukile kulabafile. Siphakamisa Kristu aphila kuze kube phakathi. Nkulunkulu wethu longcwele sesiyasonzela kuwe. Sithi evini lakho uma sisonzela kuwe nawe usonzela kithi. Father, we glorify your name. Father, sesiyaphakamisa Nkosi, siphakamisa bukhona bakho, siphakamisa emandla akho. Nkulunkulu longcwele akuthi konke lokungamelana nelivi lakho nalokungamelana nekukhuluma kwakho Nkosi kwehlulekiswe lamuhla. Ngelibito la Jesu Kristu. Father, we declare, Father, we confess in the name of Jesus. So it shall be. In Jesus' name, amen. Cela sishayele uNkulunkulu tandla egameni lika Jesu. Lala sifunza khona bazalwane indzaba lesesifunzile uNkulunkulu lase akhulumile netimpilo tethu for the past few weeks. Kutsi lokugula ngeke kukubulale. Lokugula akusiko kweqedza ngawe. Lokugula akusingawe. Lesimo is not about you, but kungemandla aNkulunkulu kungekwekuveta lithuba kwekuthi uNkulunkulu aphakamise emandla akhe uNkulunkulu akhatimlise Kristu. Inkosi yemusa isibusise. Njengoba besolo sifunza ke bazalwane siyathola kuthiwa bekukhona indvodza lebeyigula libito layo kunguLazaru, lendvodza beyithandwa nguJesu. Inkosi yemusa isibusise. Botsatse walendvodza bekubomata na Maria nabo Jesu abebathanza kakhulu. Jesu uthanza Martha, Jesu uthanza Maria, Jesu uthanza Lazaru. Sekugula Lazaru, boMartha na Maria bathumela umlayeto kuJesu bathi lona lomthanzako uyagula. Utshelwa bantfu labathanzako bathi lona lomthanzako uyagula. Inkosi yemusa isibusise. Lithi ke iBhayibheli wanela kufika lo mlayeto etindlebeni ta Jesu wahlala emalanga lamabili lapho abekhona khona. Lelinye iBhayibheli lelinye lihumusho lithi he delayed for 2 days. What a delay. What a delay. What a disappointment. They didn't know ukuthi udilayela kwekuthi ufuna kubonakalisa emandla aNkulunkulu, ufuna kubonakalisa iglory yaNkulunkulu. What is the glory of God? The glory of God is the manifestation of God's presence. Bonakalisa bukhona baNkulunkulu. Tshela makhelwane tsana ukhona uNkulunkulu, ukhona uNkulunkulu. What is the glory of God? The glory of God is the manifestation of God's divine power. Ligama lenkosi malibongwe. What a disappointment. They didn't know that the disappointment was preparing them for a divine appointment. They were disappointed, but God was preparing a divine appointment, not with their friend. Kungasi Jesu uthi nakangeti kuMartha na Maria ningati njengemngani but nyalo ngifuna kunitshengisa ukuthi I'm the son of the living God.
in the name of Jesus. Ufuna kubatshengisa emandla kaNkuluNkulu ngaze uthi asesibeke bungane Maria eceleni, asesibeke bungane Martha eceleni, asesikubeke eceleni ukuthi mina ngumngani wenu, mina ngiyanithanza, mina ngiyamthanza na Lazarus, but I want to demonstrate the divine power of God. I want to demonstrate the glory of God upon this situation. This situation is a stepping stone to your divine appointment. This situation is a stepping stone to the divine power of God. Kwangwathi uthi you are being tested now, but your testimony is coming. Ngazuthi you are experiencing a breakdown now, but your breakthrough is coming. I have declared ukuthi I am going to raise Lazarus. I am going to raise Lazarus from the dead because I have got the power. I am going to release the power to raise Lazarus from angathi mntwana sekhaya lokufile empilweni yakho, but lamuhla God has a plan. God has a divine appointment nempilo yakho. Inkosi yemusa isibusise. Uthi ke Jesu wahlala emalanga lamabili, wadileya emalanga lamabili. Kungathi boMartha na Maria, they were expecting him to drop everything and come to attend the situation which was moving from better to worse, but the living master delayed. The living master delayed. Kungathi Jesu befuna kubaprovela a point ukuthi a delay is not denial. If you are denied, it doesn't mean ukuthi sekwaliwe ngawe, akusho ukuthi sekuphelile ngawe. Wait for 2 days, I'm going to show my power. Wait for the 2 days, I'm going to show God's power. Wait for 2 days, uNkulunkulu utati bonakalisa. Wahlala mabomu for 2 days. Kungathi boMartha na Maria bathi kani ngumngani lonjani lona, uqhebe makhelwane wakho uthi ngumngani lonjani lona, lo muntu number 1 uyamthanza, lo muntu number 2 uyasanza, but sesimtshelile ukuthi uyagula kunesimo lesikabe, but lithi iBhayibheli wadelaya. Inkosi yemusa isibusise. Kunema delays langaketeli kutosibulala, kunema delays langaketeli kutosimosha, langaketeli kutosicinzetela, kunema delays langaketeli kutoqedza ngempilo yakho, but le delay yento yinye kubonakalisa emandla kaNkulunkulu etukwempilo yapho, ngoba uNkulunkulu idelay kuye kude kuba late kuNkulunkulu. Lithi iBhayibheli ke uma uqhubeka ufunza lana, lithi iBhayibheli Lazarus base wasuyafa, base bayamgcwaba wasuyeta ke Jesu emva kwemalanga lamane, umkhanza sowufile Lazarus, sowungqwatshiwe uyefika. Uthi ke Jesu angikantsheli ukuthi uma nikholwa nitawubona inkhathimulo yaNkulunkulu. Uthi angikantsheli ukuthi mina ngikuvuka nekuphila, lokholwa ngimi noma afa utawuphila. Inkosi yemusa isibusise. Lithi iBhayibheli bonke bese baconcludeile ngempilo yaLazarus ukuthi vele sowufile, sebafake i-full stop. Kanabati ukuthi where people put a full stop, God begins a new sentence. Ngoba uNkulunkulu is not over about your life until he says so. Ngoba noma abantu bangakulahla emgodzini, bangakulahla emgconyeni, uNkulunkulu uthi umdustbin wakho, uNkulunkulu uthi umdustbin webantu. Uthi ke Jesu Lazarus nembekephi, bayamkhomba bathi hawu Nkosi sekuvele konakele, the situation sevele kuphelile ngaLazarus, simbeke la sowonakele nokonakala. Uthi Jesu nembekephi. Inkosi yemusa isibusise. Kunetimo letingakadeli ukukubulala, kunetimo letotshengisa emandla kaNkulunkulu kwakho ukuthi umele uNkulunkulu, kwakho ukuthi umele iappointment yakho nalomdzala wetinsuku, ngoba wonke umuntu unelanga lakhe, wonke umuntu
unelanga lakhe lapha atawuhlangana khona naNkulunkulu. uNkulunkulu abhekane ngqo nempilo yakho, uNkulunkulu abhekane ngqo nesimo losikuwe. uNkulunkulu kungathi unake nje wena wedwana, kunelanga lakho lilanga lelefika nakuZakhariya lelithi iBhayibheli abengilomunye webapristi lebebashisa impepho ethempelini, ahamba naye ashise impepho ethempelini. Zakhariya abuyele ekhaya, kungathi tonke tinto tihamba kahle, kanti tonke tinto atihambi kahle. Ude umntwana kude kujabula ashise impepho, kanti liyeta lilanga la Zakhariya lapho atawuhlangana khona nalomdzala wetinsuku, lapho lomdzala wetinsuku utawuhlangana nempilo ya Zakhariya ahlangabetane netidzingo takhe. Lilanga la Zakhariya lefika lilanga la Zakhariya ashisa impepho ethempelini lelithi iBhayibheli umkakhe abesamdzala kakhulu. Iproblem yekuqala leyo. Iproblem yesibili, umkakhe abangabatholi bantwana. Iproblem yesathu, kuyena mathupha abesamdzala, abeseke uthi uNkulunkulu kude lokumehlulako. Inkosi yemusa isibusise. Uma afika kuMariya, uyafika uyamtshela uthi wena Mariya utawutala indvodzana, akunenzaba ukuthi awukase wahlangana newesilisa. Mina uNkulunkulu longehlulwa lutho, ngitawuthulela moya wami longetulu kwako konke utakwengama, bese moya wami uyakusibekela, bese moya wami ulethe favor etu kwakho, ngoba lo uNkulunkulu lolethe ma favors. Noma ngabe kutselelekile, noma ngabe ubukeleka phasi, uma sefikile yena uyakuthatha lokutselelekile akuphakamise, athi thinzitele kona, athi umhlabeleli ungithatha la, angibeke la, angisuse la, angibeke la. Kwendekeni Zakhariya uyefika nakuMariya, uthi khumbula sihlobo sakho Elizabeth lebebekuthiwa. Kungathi uthi bekusho bantfu, bekusho bodokotela, bekusho bososayensi, bathi angeke samthola umntwana, but mina uNkulunkulu longehlulwa lutho, nyalo sowukhulelwe sonetinyanga letizithupha, kuthi angikutshele kuthi bani uthiteni salo usho uthi bekushitiwe bantfu, bekushitiwe bodokotela, kepha lo uNkulunkulu wami lengumkhondako namuhla utawubamba tinto takho, sibeletho sakho sitawubamba, utawukhulelwa, utawuba nayo inyanga yokuqala, utawuba nayo inyanga yesibili, utawukhulela, utawubeleka. Lokhu uNkulunkulu lakubekela kona umhlaba ungakasekelwa. Utshele makhelwane uthi bekuthiwa, mina ngiphumelele. Tshela makhelwane ukuthi bekuthiwa, but ngaNkulunkulu lathithe uNkulunkulu unemasu lamahle ngetimpilo tethu. ngaNkulunkulu lathe kude esikhali lesibadelwe wena lesitawuphumelela. ngaNkulunkulu lotsithi ukuqophile waqopha ensenzeni yesandla sakho. Umabuka isandla sakhe ubona tinkinga takho, ubona tinkinga takho, ubona kwehluleka kwakho, ubona imikhawulo yakho. ngalo uNkulunkulu konke kuyenteka. ngalo uNkulunkulu le delay ayiketeli kutokubulala, beketela, hlala endzaweni yakho, hlala kulo uNkulunkulu, ungasuki kulo uNkulunkulu, ungamshiyi lo uNkulunkulu. Lo uNkulunkulu angeke akulahle, lo uNkulunkulu angeke akushiye. Lo uNkulunkulu utawungena nawe emlilweni, utawuphuma ungenamyocu. Lo uNkulunkulu utawungena nawe emfuleni, imfula ingeke ikukhukhule. Ingani ushito ku-Isaiah 41:10 wathi angeke akushiye, angeke akulahle, utawubamba isandla sakho sangesekudla ahambe nawe. Tinkinga tikhona, tinkinga kude, lo uNkulunkulu angeke akushiye, utawuba nawe. Asiketeli lesimo lesi kutokubulala, lokugula loku akusi personally, lokugula loku kwekubonakalisa inkhatimulo yaNkulunkulu. Uma kungake fiki lesimo, bekatawuphakanyiswa njani Kristu, bekatawukhatimliswa njani Kristu. Uma singake fiki lesimo, kube lesimo asifikanga kuLazaro, besitawati njani kusi Jesu une
unemandla ekuvusa lokufile, unemandla ekuvusa lube sekufile, unemandla ekuvusa lebese konakele, lebese kuthiwa kude lithemba. Kepha ngokuthi kwaba nesimo saba stepping stone, kunesimo lesikhona empilweni yakho. Angathi simo maybe uya in a Lazarus situation, but I have come to tell you, I've come to declare kuthi uNkulunkulu nawe, uNkulunkulu angeke akushiye, uNkulunkulu uhamba embi kwakho, uNkulunkulu uyakulwela, uNkulunkulu uyakuphumelelisa, buse bakhe buyakhanya empilweni yakho, emandla akhe ayakusibekela, bukhona bakhe bunawe, emandla akhe lavusa Jesu kulabafile. Yini lebe ingamelana nawe uma yena angakuwe? Yini lebe ingema phambi kwakho uma yena angakuwe? Ngoba wena aweke wehlulekiswe, ngoba wena uwaNkulunkulu, ngoba wena usensandveni yesandla sakhe. Inkosi yemusa isibusise. Uthi ke Jesu lokugula lokhu akusiko kwekufa but kwekhathimlisa Kristu kude indvodzana kaNkulunkulu ithunyiswe. Inkosi yemusa isibusise. Kunetimo bazalwane lesingena kudo lekufanele sibeketele. Inkosi yemusa isibusise. Lesingakuthathi ngekuthi titele kutosibulala. Uma sibuka impilo yaJosefa, abengathi Josefa kuthi nganyelanga uyawugcina sang prime minister in a foreign land, but nasibuka kwekuthi wengaphi bafowabo nganyelanga bamthatha bamjijela ekhathi emgodzini, nganyelanga watithuka asase prison, but uNkulunkulu bekungasinga Josefa, but abefuna kubonakalisa bukhulu bakhe kwekuthi uyakhona uNkulunkulu kuguqula timo, uyakhona uNkulunkulu kuguqula timo lebekuthiwa ngeke kusendeka kwenteke ngemandla elivi lakhe. Inkosi yemusa isibusise. Israel wahlala 400 years eGibhithe acinzetelekile, but wefika ilanga lakhe lekukhululeka. uNkulunkulu wamkhulula esandleni saFaro lesinemandla. Inkosi yemusa isibusise. Uma ubuka impilo ya Abrahama, wahlala for 25 years ahlale leNkulunkulu. uNkulunkulu afuna kutshengisa emandla akhe kwekuthi noma sekuthiwa noma amdzala kangaka, kepha utawuba nayo indvodzana, utawuba naye umntwana lotawuphuma elikhalo lakhe, ngoba lo uNkulunkulu akehlulwa lutho, ngoba lo uNkulunkulu kude simo lesimehlulako, ngoba lo uNkulunkulu unemandla ekuvula indlela lapho kuthiwa khona sekude indlela. Lo uNkulunkulu unemandla ekuphumelelisa, lo uNkulunkulu unemandla ekusithatha ezingeni leliside lenkatimulo asibeke kulelinye izinga lokugula ngeke kukubulale. Lesimo asiketeli kutokubulala. Qinisela mntwana sekhaya, ukhona uNkulunkulu utawubonakalisa emandla akhe nakulempilo yakho kwakho ukuthi ubeketele umethembe, ngoba nasefikile lithi ke live la uNkulunkulu Jesu nasefikile. Uthi ke Martha, uma kubebo ukhona umfowethu ngabe akafi. Wakhohlwa ukuthi when he is around everything can happen. When he is around there is nothing impossible. Kuthi Lazaro so sethunene, so phela emalanga lamangakhe afile, but ngemandla ekwelivi lakhe wefika wamemeta kanye wathi Lazaro phuma. Waphuma Lazaro ethuneni, aboshwe tandla netinyawo, lithi live la uNkulunkulu. Wathi abamkhumule lokumbophile etandleni nasetinyaweni. Today lamhla angathi kuthi ngabe uyini lekubambile ungefiki kudestiny yakho, but izwi likaNkulunkulu linemandla ukukhulula tinyawo takho uhambe uyofika kudestiny yakho, uhambe uyobamba nathi tintho uNkulunkulu lakubekela tona umhlaba ungakasekelwa, uyotinambitha ngeke ufe ungakadibambi, ngoba uNkulunkulu wakubekela tona, wakuhlelela tona umhlaba ungakasekelwa, ngoba uNkulunkulu wakuthanza. Unelicebo lelihle ngempilo yakho, unemasu
amahle ngempilo yakho wena uyaphumelela wena wabekelwa impumelelo lesimo akunenzaba sikhona ngale kwalesimo kunetinto takho letinhle ngale kwalesimo kunanaku uNkulunkulu la kuhlelela kona kwakho ukuthi umethembe umkholwe Nkosi yemusa isibusise umkholwe umethembe kuthi ukhulumile ushido kuthi kunesimo lesinjani but ngale kwalesimo kunetinto letinhle uNkulunkulu la kubekela tona kuthi kunemagibhithe lamagibhithe laphambi kwakho ngeke uphinze wabone uNkulunkulu unemandla ekuvula lwandle unemandla ekwenta indlela noma ngalwandle ligcwele kanganani he has power to deliver you noma ngangisiphi isimo he is a way maker he makes a way where there is no way uvula indlela akahlongasibi uhlelemba emagebhugebhu konke ukwentelani unemasu lamahle ngempilo yakho there is still hope for you sekhona lithemba ngempilo yakho uNkulunkulu unawe lesimo angeke sikubulale lesimo empeleni kwekuthi sikuqinise lesimo mafutha endlela sokuthi ukhone kuqhubeka umkhonto eNkulunkulu kuze kwekuthi utokhona kumdumisa kumele kube nesimo lesithide kumele kube nesimo lotawudlula kuso bese uyakhona kuphakamisa emandla kaNkulunkulu bese uyakhona kumphakamisa uNkulunkulu bese uyakhona kumbonga uNkulunkulu kuthi uhambe nami kwaze kwabala botamdumisa kanjani uma tonke tinto tihamba kahle botamdumisa kanjani uma kude lapho akwendlulise khona ubona emandla akhe ngekuthi kube nesimo ubona emandla akhe kwekuthi kube nekugula lokuthiwa akwelapheki but wena wendlule ubona emandla akhe ekuthiwa kuleli khaya leli kude lo wake washada but bese uyambona uNkulunkulu uyakuvelela esikhaleni because akusingawe but kungaye kungemandla elivi lakhe ukhona uNkulunkulu akhona emandla kaNkulunkulu ukhona uNkulunkulu nakulesimo mntwana sekhaya ukhona uNkulunkulu wavelela Jobe bazalwane Jobe bese ngathi kuphelile ngaye kufe yonke imfuyo kufe bantwana kufe yonke into but wavela uNkulunkulu ekugcineni Jobe tabuya tinto takhe tiphinziwe Jobe tabuya imfuyo yakhe iphinziwe Jobe nempilo yakhe yabuya waphila impilo Jobe waze wabona situkulwane sesine ngoba lo uNkulunkulu abesamvelele but kwaqala emathumbeni amshaya umtimba wonke kwababuhlungu kuJobe kwaqala ekuphi wafelwa abantwana kwafelwa into yonke but uNkulunkulu wasuyavela esimeni sakho lo uNkulunkulu utakuvelela nawe lo uNkulunkulu noma kunesimo sini izwi lakhe alishintshi la kukhulumile ngawe kutawendeka doesn't matter ukuthi what the devil has done it doesn't matter ukuthi sitheni but la kukhulumile ngoba yena uyadeclareisha ekugcineni adeclareishe kwekuthi lo utawuphumelela lona angeke ehluleke lona uyaphumelela lona uyanqoba lona ungetulu kwemncobi lesimo asiketeli kutokubulala siseto uthandaza simile ngetinyawo lesimo asiketeli kutokubulala but sitobonakalisa emandla kaNkulunkulu akunenzaba ukuthi isimo sini lesibhekene naso lamuhla akunenzaba ukuthi sitha sikhulumeni lamuhla akunenzaba ukuthi sitha sikuhlebeleni lamuhla akunenzaba ukuthi sitha sikukhumbute emiphi imikhawulo nekwehluleka kwakho but lo uNkulunkulu wethu unemandla eguqula simo unemandla ekukuthwala akwewede unemandla ekwewela nawe utawuwela nawe kulesimo utawuhamba nawe akwethwale athi umhlabeleli nqazidinwa izimvana uyazethwala azigona utakugona lo uNkulunkulu athi bakhe uyabagona abasonzete dutane nenhlitiyo yakhe eve iheartbeat
yabo babedudane nabo ababambe abanakelele lo Jesu lo unguJesu lo ngumelusi umelusi lolungile lohamba embikwetimvu takhe ahambe ngembili abone bungoti abone tinto ahlelemba avula indlela bese thine sita ngemuva ungumelusi loselusa silele ungumelusi loselusa singacabangi lokubi afike yena asigigeletele ngelubonza lakhe lemlilo nalamuhla lesimo angeke sikubulale ungasacabangi kakhulu utawenga lesimo angeke sicedze ngawe ungasacabangi kakhulu usovele wengcile sovele uphumelele saluqala ucelebrate emandla aNkulunkulu ucelebrate ivictory loyithole kuNkulunkulu wendlula ku trial your triumph is coming wendlula ku breakdown your breakthrough is coming wendlula ku disappointment your appointment is coming with the living master lamuhla utele wena ukhonela wena this is your day this is your hour this is your season this is your moment ibambe ngetandla takho totimbili uthi no matter what God no matter what situation I come across but I know that you have the power unemandla ekungiphumelelisa unemandla ekungiphakamisa unemandla ekulwa timbi tami unemandla ekunqobela empeleni ungende ngaba ngetulu kwemnqobi mina ngiyaphumelela ukushaya isifuba uthi mina ngiyaphumelela mina ngiyanqoba mina ngiyaphumelela mina ngiyanqoba sivale emehlo ethu sithandaze bazalwane ukhona lo nkulunkulu nalamuhla lokugula ngeke kusibulale lesimo angeke sisivimbe singefiki la khona uNkulunkulu asihlelelela khona umhlaba ungakasekelwa. Let us pray. Father, we give you the praise in the name of Jesus Christ of Nazareth. I thank you, Father, for your word. Siyabonga kukhunjutwa kuthi kude ngishona kunye lokudele kutosibulala because you declared it in the name of Jesus. Wathi wena Nkosi, you have good plans for us. Unemasu lamahle ngetimpilo tethu. Sekude ke Nkosi lokungema embikwethu kusesabise. Sekude Nkosi lokungema embikwethu kusivimbe kuze siyofika kuleli cebo lowasibekela lona umhlaba ungakasekelwa. Siyathi Nkosi kuthi ngamunye la wamlethela ipurpose wamlethela imission. Siyathandaza egameni lika Jesu kude Nkosi lotawendlula kulomhlaba kude lotawufa angakayaccomplish imission yakhe egameni lika Jesu Kristu. No devil no enemy let us vimba siyaya ku destiny yethu no matter what the situation noma kunakuphi kugula noma kunakuphi kwehluleka noma kunakuphi imikhawulo kunemikhawulo Nkosi yemindeni lesibekile but siyeqa Nkosi siyangale kwayo egameni lika Jesu sesiyaphakama siphakama njengelikhozi siphakama ngetulu kwema problems sesibona buhle bakho sibona inkatimlo yakho kulesimo uNkulunkulu egameni lika Jesu. Siyabonga uNkulunkulu wethu kunqotshelwa nguwe egameni lika Jesu Kristu waseNazareth. Siyabonga Nkosi kulwelwa nguwe nalamuhla lwani timbi tethu thatha timbi tethu tibe ngetakho ngoba wena awehlulwa lutho. Siyabonga uNkulunkulu wethu egameni lika Jesu Kristu. Father, we give you the praise in Jesus name. Amen.